Saya doa, saya tanya Tuhan, apa salah saya tanya. Kak bro, kak. Tak ada benda free ya bang. Duit itu takkan jatuh atas langit untuk kita. You boleh jalan, you kata you susah. Apa lagi saya? You sihat? Ya, Sekarang hujan. Sudah berapa lama duduk sini? 15 minit. Selalu depan pavilion lah duduk. Saya banyak baca, saya tengok banyak artikel. Miss punya kisah memang betul-betul menyentuh hati saya lah. Tak apa lah, it's real story. Kita dah lepas, kita tak boleh buat apa. I know, but the thing is I cannot accept that. Sepatutnya, bukan you tak boleh accept. Saya yang tak boleh accept. Ada hikmah, janji saya tak tipu orang. Very good. I sangat suka itu attitude tuan. Terima apa bang? Saya kena terima hakikat. Saya tak tahu orang punya perangan, saya tak tahu orang punya pikiran. Janji saya ada cara saya buat. Saya ada baca dekat dalam artikel, you ada emphasize yang you bukan minta sedekah, betul tak? You ada cakap saya bukan minta sedekah, saya jual tisu. Tapi orang masih cakap saya minta sedekah, saya tak boleh kontrol orang punya hak. Betul, betul. Saya tak boleh kontrol. Betul. Itu mulut dia, bukan mulut saya. Apa orang cakap actually miss you should really ignore them. Saya memang ignore. Kita tahan pun ada satu tahap. Apa kesalahan saya? Saya tak rasa saya salah. Saya bukan rasa baik. Kalau saya tak ada duit, macam mana saya nak makan? Macam mana saya nak hidup? Macam mana saya nak bayar saya punya barang? Betul, understood. Tengok hujan, apa saya dapat? Apa pun saya tak dapat. Orang kata saya untung banyak. Saya beli barang semua program model lah. Betul, bukan free. Macam mana tolong saya? Karena saya tak kuatkan semangat. Betul. Kadang-kadang aku duduk teriak, aku duduk nangis. Sekarang miss tinggal dekat mana? Pasatan, orang bayar. Kita berdikari sendiri. Bagus, bagus. Kalau you rasa saya minta, you bagi. I bukan kurang ajar dengan you tak tahu saya benar susah. Tengok saya punya kaki. Dulu tak macam ni tau. I nak pijak macam ni pun tak boleh. Dia sudah lari tengok. Dia sudah bengkok macam tu. Dia sudah bengkok. Dia macam celing. Dia sudah macam ni. Ya. Apa saya boleh buat? Saya dah cuba semua. I takut I silap lah. Tapi can you remind me how many gold medal you already won? Because from what saya baca you got 3 gold medal now. Banyak saya punya main. See? Dalam dunia ni tak benda yang fair. Tak benda yang fair. Saya sendiri kena kuatkan semangat. Orang tanya saya, kenapa you masih pakai baju ni? Ini saya punya effort. Memang saya pernah wakil Malaysia. It's real story. Kalau orang tak tolong saya macam mana? Cukup bulan saya semua kena bayar. Macam mana? Saya punya kucing pun rosak. Kaki saya pun bongkok. Masih orang kata saya tipu. Saya pun tak faham saya tipu apa. Kalau roughly macam duk jual-jual ni satu hari berapa boleh Tak jual? tentu. Hari ni satu pun tak jual. Itu satu barang je. Macam ini for example satu ni berapa you jual? Abang, kalau saya tak terima apa saya boleh buat? Ayam mata saya bukan saja-saja mengalir. Kadang-kadang orang tanya saya macam mana saya buat kata Tuhan. Satu saya ingatkan Tuhan. I don't know my future. Really I don't know. Bila orang buat saya macam ni, leave it to God. Leave it to God. Tuhan saja boleh tahu saya punya dalam pikiran saya apa saya kata. Dia saja boleh baca hati saya. Orang takkan boleh baca. Saya tak happy pun. Esok saya akan teruskan kehidupan. Saya doa, saya tanya Tuhan apa salah saya? Apa salah saya? Saya tanya. Sorry miss nak tanya, you ada apa macam adik-beradik ke siblings ke ni bilang? Saya satu orang saja. Satu orang saja, okay you Saya semua ada rumah tangga ada. I see. Saya pun tak boleh harapkan dia orang. Betul, betul. Dia orang bagi saya ambil tu. Dia orang tak bagi macam mana? Mak ada lagi. Mak ada lagi. Dewan betul lah, betul. So now what is your hope? I wish akan berjaya satu hari. Berjaya in terms of what? My business. Kena bersyukur apa yang ada. Wow. You punya aura positif saya pun terkejut Betul cakap. Because kalau nak compare hardship, of course lah everybody got hardship. Semua orang pernah susah betul. Saya pun pernah susah. You boleh jalan, you kata you susah. Apa lagi saya? You tengok saya okey. Tapi dalam hati saya is very hurt. Saya berdoa yang baik-baik. I jadi happiness terus. I tengok budak-budak manik. Hello, adik apa khabar? Saya nak cari semangat. Nak charge semangat sendirilah. Mesti. Kalau you tak ada semangat, macam mana you nak buat? Betul. Macam mana you nak hidup? Betul. Sakit macam mana pun you kena tahan. Kita punya sini kena kuat Kadang-kadang orang tanya saya, Kak, bila you down you buat apa? Fikir yang happy, benda yang happy boleh buat you seronok. Dengan lagu, tak seni budaya, tak seni kali. Tak ada benda free ya bang. Duit itu takkan jatuh atas langit untuk kita. Let it be. As long as never change. I want to peace. I don't want to think a lot. Kadang-kadang kita fikir banyak. Benda itu bukan jadi lagi jadi teruk untuk kita. Betul. Jadi sakit banyak. Betul. Ingat yang bagus. Kalau ingat yang bagus, akan datang bagus. Kita ingat yang buruk, akan dapat buruk. Sorry saya Ini Tuhan Maha Kuasa. Saya dari kecil saya pakai accident. Operation 5 kali dah. Bapak saya, mak saya bawa saya pergi kampung duduk semua. Kalau Tuhan tak nak bagi baik, tak nak bagi baik juga. Dah cuba dah. Mak saya dah cuba
ada. Tapi saya bersyukur sangat sebab mak saya tak bagi ke orang. Your mother will be proud of you. Dia cakap, Peng, you pergi mana-mana pun, bapa saya pun pesan, you duduk dengan siapa pun, perangai you kena ubah, kena bersyukur apa yang you ada. Kalau you tak ubah you perangai you, pergi mana-mana pun, orang tak akan suka. Betul. Cut bro, cut. Sorry miss, saya emotional sikit lah. Selalu saya bagi orang semangat, tapi today you give me so much energy, positivity, give me hope, you give me everything. Wah, I betul-betul salute you punya apa, positivity.